Harris iddo hi. Bakari ar ergyd! Bakari ar gol! O, gol wych gan Bakari. Mi gath o'i gyfla. Ac ochr y cwr cosbyd o gan Ross Monroe, ddim gobaith o gwbl. Cei Connah 1, Ross County dim. Wel, am gol gan Bakari. Unwaith eto, y peniad yn cael ei ennill gan Cei Connah yna trwyddo i Bakari. A dyn ni wedi gweld yn sgorio sawl gol gampus, a mae honna wedi cael ei adio at y rhestr. Gol gwych gan Bakari. Mae'n gyfle eto i Cei Connah. Gwylwch Danny Harrison ar gyfer hon. Nid George Horan tro yma. George Horan! O, gyfla! O, George bach. Be nes di? Adam Barton i ddechrau. Mi gath o'r cyfla. A dim i lithro drwodd i George Horan. Wel, oedd hi ar blat iddo fe. Watson yn ôl i Monroe, yn ei gamgymeriad. O, da chi arbediad, a dyna chi gyfla gwych i Owens. Oedd yr rhydd rysiog sgynnu? Falle gormod amser. To fel ymysori rhyw weithiau, os gormod amser gyda ti. Na'r peth gweitha. Ond am gyfre. Cic gornel i Cei Connah. Digon yn y cwrs 6 ar hyn o bryd. Yna bel dda. Fewn heibio Monroe, mae di taro'r bar. Wel, Bakari yn trial rhoi o dan y gol geidwad, a dwi wedi gweld nhw'n mynd mewn rhyw weithiau. Michael Gardain. Troi un ffordd wedyn y llall, a rwan mae gweld i groesiad, mae'n ei dda. Stewart fewn. O, mae oddi ar y lein. O, gwaith gwych gan Priestley Farquharson. Ond oedd hi'n bas hyfryd, oedd hi'n rediad campus, a Priestley Farquharson yn dod i'r adwy. Fraser sydd â hi. Mae'n gofyn am y bas, a mae'n mynd tu fewn. O, mae di sgorio. O, a di syth drwy John Danby. Josh Mullin yn sgorio. Wel, y bas tu fewn i'r cefnwr, oedd Mullin fewn, a Danby sydd yn neud y camgymeriad. Cei Connah 1, Ross County 1. Bydd Danby ddim yn hapus. Rhediad da, ond o'r sefyllfa yma trwy y goesau fe. Hynlle i Danby yn y gol. Gardain eto. Ia. Cyfe off. Fe ddim yn bell. 33 mlwydd oed, Gardain. Stewart yn ôl. Yr ergyd fewn, a dyna hi'r ail. A Josh Mullin eto. Ia, mae'n edrych yn debyg iawn. Dyna chi eilydio. Fi'n credu bod hi ar ben i Cei Connah nawr. O'r dyn ma wedi wneud y gwahaniaeth ers iddo fod dod ar y maes. A mae honna yn glynigol. Chwarae da gan Ross County. A mae nhw, wel, os na rhyw fath o wyrth yn y marni gan Cei Connah, sa'n gweld ffordd nôl mewn y gêm iddyn nhw. Oherwydd yna gyfleon i Cei Connah yn yr hanner cyntaf. O, a dyna ni'r drydydd. Jamie Lindsay, Cei Connah 1, Ross County 2. Wel, os o'n i'n meddwl bod hi ar ben o, ar 2 gol 1, mae'n sicr ar ben nawr. Fi'n meddwl bod hi wedi cymeryd cyffyrddiad, a Danby yn cael llaw iddi, ond oedd gormod o pŵer. A dyna ni y chwiban ola, dyna ddau reolwr Ross County. Maen nhw'n fodlon i byd. Maen nhw wedi ennill Cwpan Her a Irn-Bru, Cei Connah 1, Ross County 2. Mae'r ogiad wedi rhoi gyfaint fewn anna'r gyntaf. Ella bod coesau nhw wedi dechrau mynd. Mae'r pitch yn reit fawr. Yr occasion hefyd, mae'n tynnu lot allan o'n eich wrth gwrs, da ni wedi gorfod teithio fyny 2, aros mewn gwesti, ac maen nhw'n teithio 5 munud lawr lôn, ac felly di hwnna ddim yn mynd i helpu ni, ac momentum oedd gen nhw ail hanner, ac
dyna'r beth y gwahaniaeth yn y diwedd. We'll leave here today with our heads held high, and you know, you saw the way they celebrated the victory. You know, that's not a little team from Wales. You know, we've given them a right ass today, and they've come up, like, you know, and I was impressed with them. Listen, they're a good outfit. So you know, great credit to them. Well done to them. But you know, we'll dust ourselves down and get ready for another big one next week. I think the first half was hard, you know, and they came and played their game that they were going to play, and you know, it was hard to adjust that. They had the wind, they were getting a lot of throw-ins and set pieces, but you know, we just said at half time we need to get ourselves together and play our game and not get drawn into their game, and thankfully that's what we did in the second half. Massive game next week, big game in the semi, but yeah, I think Barry won today, so it's great for the league. We're going to be fighting on this season, last 4 games of the season, so hopefully do ourselves justice and end up where we deserve.